Di Kumno Paralok baieid, si sempat ngapdeng supaya baroh syakani YouTube channel janga ke Jingtip Technology. Mereka ni sini Paralok baieid ngaku ampun iaphi kani video ke badan kambha. Kadai sepang ki settings. Pi ban bo ikini ki lightly ki settings Hapoh smartphone jongphi. Kenang bakai security jongphi kan long ke safe buat ke bateri jong ke phone jongphi ro kan kham slem. Tak lingin pej Hapoh kani video. Nangkong do ngin keren sepang ki personalized ads. Man ka por piju i baik tarai pilih Hapoh Google kum tu pi search bo mobile mah. Tapi lah search mobile, dia akan submit mobile kum ni mah kat kibada ki mobile. Dia dah pilih apa Facebook na kibai ki social networking sites pinja ki ads pang kita mah ki mobile ki dia akan mud baka Google ka track kan ki pi search dia akan mi ads pang kita kan ki pi search. Dia dah kuat ban off gitu, pilih ban late apa settings. Tapi pilih apa settings type Google. Select yang ni, dah kalau mi Google. Dia pilih ban kalau mi kum ni. Kalau ambil ni select yang ni manage your Google accounts. Tapi ada yang manage your Google accounts select yang ni data and privacy. Tapi ada yang buat data and privacy. Pilih ni personalized ads. Kan my ad center pilih i. Personalized ads Google ke on mah. Dia pilih ban off ya kan. Dia dah pilih yang ni pilih ni ke on Pilih ni aja dong. Tapi I turn off. Dia dah pilih turn off untuk komod ke ads kan nami show nang ni syakmat. Dia kan settings ke iarap ke dash pangki apps mah. Kidan ki apps ki baju yo mau ban track ek location jongphi namar kala on ke permission. Dem dapat ia baroh ki apps pakin yo ya kata ka permission mah. Dia bapin off ya kata ka location ngan batai pi mentah mah. Select ni kong do Hapoh settings, dapat ada Hapoh settings scroll jarum. Select app management. Select ni app list, dapat ada app list. Sampai jem tu kita ki apps ki bapi ikop dan kampan yo ke location cuba like kum kai kum kan ni maka app tinggal ni permission dipilih ni permission ke location kita ni allow only while using the app dan dapi ayu ta dapi semua ya hak pin I ke location jang pi should I don't allow dapi I don't allow dia kan nam track show location jang pi dia kum ni dapi lah kum ni ke bateri jang pi ro kan nam load than dia pilih ban save rumah ya kata ke location permission jang pi Bat kini ke settings ke balai ke dia badan kambha Paralok baieid ke dia sepang Wifi scanning buat Bluetooth scanning pide ban off kini berarti ngkong do Wifi scanning cuba dah pi on mi tu mah dah pi LNT cuba Wifi jong pi on dia join hi model di dan ki public Wifi ki on tu dia pim tip pada kapor bau join dia pilih join ke tu network cuba dah dan ka malware la ni virus mah dia kan sarung pada virus apa phone jong pi dia kan long ka babha mah kan sesniu nak phone jong pi pat dia Bluetooth scanning pat cuba dah pi on bikum tu nak kapor mod ka penlut bahaya ke bateri jong ka phone jong pi dia ka bateri jong pi ka nam le pat kham slem mah dia ban off kita ki artli ki settings kan batai pi mentama nangkong dok pindi ban le Hapoh settings dah pilih le Hapoh settings select Hapoh location dah pilih le Hapoh location pilih ban ni Wifi and Bluetooth scanning select yang tu pilih ban ni berarti ki on pilih ban off kini berarti dia dah pi off kini berarti kan save rumah ya kata ka privacy jong pi kum ka Wifi scanning pinam Shah attack ki virus hakon ka poru but dia Bluetooth scanning pat pinla ban safe mo ya kata ka battery consumption jong pi kan nam load than ka battery jong ka phone jong pi ditangom tu Paralok baieid ngala batai pi ya kini ki lightly ki settings ki ba pi ban off page mah da pi use ya ka Android phone namarkan safe bahaya ka phone jong pi bat ya ka battery jong ka phone jong pi ro kan kham slem mah dengan next cam kan ka video kan iarap pi iway baju page kan ka video jong ha sekom bahaban like share ba subscribe Khublei Shibun